Udah, ngapa lu bang? Gue liatnya rumahnya girang amat lu. Girang, biji mata meleduk. Kalau ngebacot lu, kaki gue lagi sakit ini. Lalu emang sakit apaan tuh bang? Ini kaki gue habis kena mata ikan. Mata ikan. Alah, dipatil aja meleleh lu. Kayak ngomong ke mata ikan lu. So tau lu, gue pikir malu ngerti. Udah manggilin bapak sono biar dawati nih kaki gue. Ini pun payah. Mana buahnya ya? Kembang juga kagak ada. Daun doang banyak. Lah, Mbak, ngapain liatin pohon mawar aja ini? Mata lu kotor. Ginian lu bilang pohon mawar. Ini namanya paya bantet. Mbak, tenang memang pikan, Mbak. Emang kenapa? Ono dia katanya kena mata ikan. Mata ikan. Iya, Bocahnya mana? ono ada di depan. Ya udah ntar, gua ke depan dah. Ini dah. Kenapa lu, Tong? Sakit. Mana gua lihat? Ini mah kutil, bukan mata ikan. Mari gua seset pakai golok. Jangan mbak, habis kaki saya. Kalau lu kagak mau diseset, lu ke klinik aja. Bapak aja ke klinik. Ya, apa gua? Obatin tuh mata. Lah, mata gua kenapa? Habis bapak. Kalau ngeliat duit sama ngeliat jidat bening betis yang mulus, kekedipan baik. Dasar lo, bocah daglok. Biarin, kagak usah sembuh sekalian. Jadi potong sama dokter. Jangan lupa ya di subscribe, notifikasi diaktifin, di like, comment, and share. Dan terima kasih. Salam kila kilo.